Меңе хаңаласылуғығар үгеске кубулуйбут культура онна спорт эстафетата теген бұспаққа алтон үстігілін ұтылар. Бұйыл үбілейді асылын білетер. Отын түрді үстігілін ұтылар фитнес аэробика күраға үгіз кіттачыны түмен маяға бәттірәхінәқті гытылынна. Культура онна спорт эстафетатын ehinen бұйыл түрді үстігілін кейрен сылттан сылттағыма үрден ехеребелейтенер. Бұлырыңаттан хаалан бұл нехелектер бараларын түмәміп маяға сүмерден кейіннен ұтабыд. Хүрдәме көрдә көрүң бу сүйестебетти бар. Онда тоордарын неттен мандык хамсыны кибиппет. Араңас нехилеген модун эдер ытчатын командата быйыл хоп курдук оңостон келен кытыннылар. Быйыл булана биги бу таңаспыдын специально сахалы мохоннак гына хоннут. Онна бу фитнес күрәгә ытчатка шигай мотивация болар. Онтон догдогон нехилеген эдер ытчата сылын айкыттан быйыл фейлар образтаргар кирен тетимнәхти кытыннылар. Ата мандык фитнес болара наха шигай Доробия да тухала беби деме мандык жаркынан бит бебдер метус бебдер доробияда тухаллы бута боло диханыгыт. Конкурсу түмүктүрө тапка группаларынан бастын командалар аттанылар. Быйылгы күрәккә кыттаатчылар таңастарын капсаныларын фитнескер дүкү класстагы суджалар жүлләтиләр. Гүлнар Улкманова, Валерий Павлов, Саха телевидениете, Мәхаңлыс.